Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza cyane mwe mwese mudahwema gukurikirana inkuru n'ibiganiro tubageza hano kuri The USA New Times. Nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana, bahaye ikaze mu makuru abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko imirwano ikomeye imaze iminsi ihanganishije ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFCM 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kubica bigacika mu bice bitandukanye bya teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu bice byibasiwe n'imirwano avuga ko yatangiye gukaza umurego kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 11 z'ukwezi kwa munane y'umwaka wa 2026, cyane cyane mu duce twa Chambombo na Katare wo muri groupement ya Ziraro, ndetse no mu gice cya Lumbishi mu bice bya Lowa Numbi muri groupement ya Buzi muri sheferi ya Buhavu. Amakuru yatanzwe n'uruhande rwa FARDC yagarukaga cyane ku mirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Wazalendo ku ruhande rumwe ndetse na AFCM 23 ku rundi, ariko amakuru aturuka mu bice by'imirwano n'andi masoko yizewe avuga ko FARDC itari yonyine muri iyi mirwano. Ayo makuru avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bafatanya n'ingabo za leta, ndetse hakaba n'ibirego bivuga ko FDLR iri mu bikorwa bya gisirikari bihanganye na AFCM 23 muri kariya gace. Ibi bintu rero imiterere y'imirwano iri kurushaho kuba ingorabahizi kuko itagarukira gusa kuguhangana hagati y'impande ebyiri, ahubwo harimo ingabo za leta n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro ifite uruhare mu bikorwa byo kurwanya AFCM 23. Hari kandi amakuru avuga ko FARDC ikomeje gukorana bya hafi na FDLR mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buheruka gutangaza ko uyu mutwe wemeye gushyira intwaro hasi. Ibibaye mu gihe amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda agamije mu bindi kurandura burundu umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 mu Rwanda. AFCM 23 ishinja FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ibitero bikomeye. Mu itangazo ryayo, AFCM 23 yashinje ingabo za FARDC, Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB kugaba ibitero bikomeye birimo gukoresha ibisasu ku bice bituwe n'abaturage muri teritwari ya Karehe. AFCM 23 ivuga ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage, aho hari amakuru avuga ko hari abantu bahitanwe n'imirwano ndetse n'abandi bagakomereka. Icyakora amakuru aturuka ku mpande zitandukanye z'intambara akomeje gutangwa mu buryo butandukanye ku buryo umubare nyawo wabaguye mu mirwano, abakomeretse ndetse n'ibyangijwe utaramenyekana ku buryo bwigenga. AFCM 23 ivuga ko ikomeje kwagura ibice igenzura mu gihe rero imirwano ikomeje muri Karehe. Amakuru ava muri kariya karere avuga ko AFCM 23 ikomeje kugerageza kwagura ububasha bwayo no gufata ibice byinshi mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo. Ibi bintu ibingibi biri gutuma Karehe iba ikimwe mu bice bikomeje kugira uruhare rukomeye mu guhindura imiterere y'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ku mugoroba wo ku itariki ya 12 ku kwezi kwa munane uyu mwaka wa 2026, ubwo ni ku munsi w'ejo, amakuru yavugaga ko impande zombi zari zikomeje guhangana mu gihe AFCM 23 yakomezaga kuvuga ko iri kwagura ibice igenzura. Muri icyo gihe umutekano w'abaturage wakomeje kuba ikibazo gikomeye. Abaturage bakomeje kwishyura ikiguzi cy'intambara. Imirwano ikomeje gutera impungenge abaturage batuye mu bice bya Chambombo, Katare, Lumbishi na Lowa Numbi, cyane cyane kubera ibisasu n'imirwano ibera hafi y'ahantu hatuwe. Mu gihe rero impande zombi zikomeje gutanga amakuru atandukanye ku byabereye ku rugamba, abaturage nibo bakomeje kwibasirwa cyane n'ingaruka z'iyi mirwano
Muri izo ngaruka harimo guhunga ingo zabo, guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuhinzi, gutakaza imitungo ndetse no gutinya ko imirwano ishobora gukomeza gukwira mu bindi bice. Iterambere rero ry'imirwano muri Karehe rishobora kugira ingaruka zikomeye ku miterere y'intambara muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu gihe AFC M23 ikomeje kuvuga ko ikomeje kuvuga no kugaragaza ko iri kwagura ibice igenzura, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugerageza kuyihagarika. Ku ruhande rw'abaturage rero icyifuzo gikomeje kuba kimwe ko imirwano ihagarara, umutekano ukagaruka, abasivile bagasubira mu byabo ndetse n'ibikorwa by'ubuzima bwa buri munsi bikongera gusubukurwa. Gusa muri iyi mirwano ikomeje kuba nuko izi nyeshyamba za Wazalendo ziri gukomeza kwigamba ko ngo zigaruriye Chambombo na Kazinga nyuma y'imirwano imaze rero iminsi iri kuhabera. Gusa y'imirwano rero iri guhuza izi nyeshyamba za Wazalendo n'abarwanyi ba AFC M23 nkuko nakomeje kugenda mbigarukaho, ni imirwano yahereye ku itariki ya 11 mu bice bitandukanye bya teritwari hariya ya Karehe. Rero amakuru ari gukomeza akwirakwira mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Actualité.cd, nyamakuru gikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kuvuga ko muri iyi mirwano biriya bice birimo Chambombo na Kazinga nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ngo izi nyeshyamba zaba zarahigaruriye. Gusa Chambombo iherereye muri Gupoma ya Ziraro nkuko nakomeje kugenda bikubwira hara muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe. Rero nkuko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibivuga, agace ka Rumbishi ubu kagenzurwa n'impande zombi, abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'aba Wazalendo, nkuko amakuru atandukanye ari kugenda aturuka muri biriya bice. Tukiri n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi iyi mirwano ikomeye yongeye kuvuka hagati ndetse hagati y'iyi mitwe yombi irimo Wazalendo ndetse n'abarwanyi bayoborwa na General Amuri Yakutumba bo muri Mai Mai CNPSS bahanganye nabo muri Mai Mai Biloze Bishambuke iyobowe na Koloneli Ngumanzito. Amakuru rero aturuka mu bice byo mu Bashikalangwa muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko izi mande zombi zarwanye ku munsi wo kuwa kabiri. Amakuru rero ari kugera mu itangazamakuru aravuga ko umwe mu baturage bo mu bwoko bw'abapfurero bari hafi y'ahabereye imirwano avuga ko abarwanyi babiri bo ku ruhande rwa Biloze Bishambuke bishwe mu gihe abandi benshi bakomeretse. Rero ubutumwa Minembwe Capital News yaje kuba yakira dukesha iyi nkuru bavuga ko imirwano yatangiye nyuma y'uko bamwe mu barwanyi ba Biloze Bishambuke bashyize bariyeri mu muhanda. Ibi byaje gukurikirwa no guhura kw'impande zombi, ibintu byahise bihinduka imirwano n'amasasu hagati ya CNPSS ya General Amuri Yakutumba n'aba Biloze Bishambuke ya Colonel Ngomanzito. Rero umwe mu batangabuhamya yagize ati imirwano yari ikomeye hagati y'abarwanyi ba CNPSS ya Yakutumba n'aba Biloze Bishambuke ya Ngomanzito. Amakuru rero yibanza avuga ko ku ruhande rwa Biloze Bishambuke hapfuye abarwanyi babiri mu gihe abandi benshi bakomeretse. Gusa kugeza ubu nta andi makuru arabashwa kuba yaboneka y'imibare yigenga y'abapfuye cyangwa abakomerekeye ku ruhande rwa CNPSS. Amakimbirane rero asangwa hagati y'imitwe ya Wazalendo. Imirwano rero yabereye mu gace kitwa muri Bashikalangwa yongeye kugaragaza umwuka w'amakimbirane umaze igihe hagati y'ibice bitandukanye bigize Wazalendo, nubwo muri rusange usanga ibyo bice bihurira ku rugamba rwo kurwanya abo bifata nk'abanzi babo. By'umwihariko rero amakimbirane hagati y'abayoboke ba General Amuri Yakutumba n'abarwanyi ba Biloze Bishambuke ntabwo ari mashya. Mu bihe byabanje impande zombi zigeze no kurwana, biza kugira ingaruka ku mutekano w'abaturage ndetse n'uduce dukoreramo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro
inkomoko rero z'abayobozi n'impungenge ku mibanire y'abaturage. Iki gice cy'amakimbirane gifite indi ngingo y'ingenzi ijyanye n'inkomoko y'abayobozi b'izi mpande. Colonel Ngoma-Nzito akomoka mu Bafurero, mu gihe General Amuri Yakutumba akomoka mu Babembe. Ibi bituma rero bamwe bashobora kubona iyi mirwano nk'ikibazo gishobora kurenga urwego rw'imitwe yitwaje intwaro gusa, kikagira ingaruka no ku mibanire y'amatsinda n'imiryango itandukanye isanzwe ibana muri Fizi. Ariko kandi nta bimenyetso bihagije bihari byatuma bivugwa ko buri Mufurero cyangwa buri Mubembe ashyigikiye uruhande runaka. Amakimbirane no hagati y'abitwaje intwaro ntakwiriye guhita ahuzwa n'imyitwarire cyangwa imyemerere y'abaturage bose bakomoka muri ariyo matsinda, nk'uko iyi nyandiko y'inkuru ibisobanura. Wazalendo n'imikoranire n'izi ngabo uko iteye mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imitwe itandukanye ibarizwa muri Wazalendo imaze igihe ikorana cyangwa ihuzwa n'ingabo za FARDC, cyane cyane mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu bice rero bimwe na bimwe bya Kivu y'Amajyepfo, amakuru y'umutekano yanagiye agaragaza imikoranire y'ibice bimwe bya Wazalendo n'abatanyabikorwa batandukanye bo mu bikorwa bya gisirikare, harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR. Imikoranire ariko igomba gutandukanywa n'amakimbirane aba hagati y'imitwe ya Wazalendo ubwayo, kuko kuba imitwe imwe ihurira ku rugamba rumwe bidahita bivuga ko idashobora kugira amakimbirane cyangwa guhangana hagati yayo. Rero uko umutekano wa Fizi ukomeje gutera impungenge, imirwano yabaye ku munsi w'ejo yabereye mu Bashikalangwa ije mu gihe umutekano wo muri teritwari ya Fizi ukomeje kuba ikibazo gikomeye. Muri kara gace rero hakorera imitwe itandukanye yitwaje intwaro, mu gihe abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'imirwano zirimo guhungira mu tundi duce, guhagarika ingendo n'ubucuruzi ndetse n'ubwoba buhoraho bw'umutekano muke. Ku baturage batuye muri kara gace ka Bashikalangwa n'ahandi hafi yaho, imirwano hagati y'abafatwa nk'abafatanyabikorwa ku rugamba ishobora kurushaho kongera umutekano muke, guhagarika urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa ndetse no guteza impungenge zo kwimuka. Kugeza ubu rero amakuru azamwitangazamakuru cyangwa se atangazwa n'ikinyamakuru dukesha inkuru kirimo Minembwe Capital News cyabashije kuba cyabona nuko abarwanyi babiri ba Biroze Bishambuke bishwe, abandi bagakomereka nyuma y'imirwano rero yahuje iyi CNPSS ya General Amuri Yakutumba na Biroze Bishambuke ya Colonel Ngoma-Nzito mu gace ka Bashikalangwa muri teritwari ya Fizi. Rero iki kinyamakuru nkuko kibitangaza gikomeje gukurikirana amakuru ajyanye n'iki kibazo, cyane cyane ku bijyanye n'umubare w'abahasize ubuzima, abakomeretse ndetse n'ingaruka iyi mirwano ishobora kuba yagize ku baturage. Reka dukomereze aya makuru kuri iyi ngingo. Ese Kinshasa na Bujumbura hari ibyo bategura mu ibanga? General Prime ndetse indege za FARDC na Eric Prince bagarutse mu ishusho ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugira ingaruka ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, hari ibimenyetso bishya bituma hibazwa ku cyerekezo cya gisirikare n'icya politike Kinshasa na Bujumbura bishobora kuba biganamo. Amakuru aturuka ku bantu bavuga ko bazi neza ibijyanye n'ingendo z'abasirikari avuga ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo yagiriye uruzinduko i Kinshasa mu cyumweru gishize, mu gihe hakomeje kuvugwa ingendo z'indege za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zerekeza i Bujumbura. Aya makuru agaragaza ko urwo ruzinduko rushobora kuba rwari rufite uburemere budasanzwe, cyane cyane ku Burundi bumaze igihe ari umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba leta ya Perezida Felix Tshisekedi mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhangana na AFC M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukesha iki kinyamakuru Minembwe Capital News avuga ko General Prime Niyongabo yageze i Kinshasa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 y'umwaka 2026 anyuze i Lubumbashi ari kumwe n'abasirikari bakuru batandatu b'u Burundi. Bivuga ko intumwa z'u Burundi zagiranye ibiganiro n'abayobozi bo ku ruhande rwa Kinshasa gusa,
ibyaganiriweho ntibyashyizwe ahagaragara ku mugaragaro. Aya makuru kandi avuga ko General Niyongabo n'itsinda bari kumwe basubiye i Bujumbura tariki ya 7 z'uku kwezi kwa munani bakoresheje indege y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko kandi tariki ya 5 n'iya 7 z'uku kwezi kwa munani indege 3 za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zageze i Bujumbura. Bivuga ko izo ndege zaba zaratwaye ibikoresho bya gisirikare bishobora kuba bigenewe ibikorwa byo muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo rero imiterere n'ingano y'ibyo bikoresho bitigeze bishyirwa ku mugaragaro, hari andi makuru avuga ko indege zigera kuri 12 za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahawe uburenganzira bwo kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura hagati ya tariki ya 23 z'ukwezi kwa 7 na tariki 3 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka 2026. Niba rero ayo makuru yemezwa, yaba agaragaza ko Bujumbura ishobora kuba ikomeje kugira uruhare rukomeye mu gutanga inzira cyangwa ubufasha bw'ibikoresho ku bikorwa bya gisirikare bya Kinshasa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bifite uburemere bwihariye kuko Bujumbura iri hafi y'ahantu intambara ikomeye iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Uvira, Fizi na Minembwe. Uburundi hagati ya diplomasi n'uruhare rwa gisirikare, politika y'u Burundi kuri iyi ntambara igaragaramo ibintu bibiri bishobora gusa n'ibivuguruzanya. Ku ruhande rwa diplomasi, Bujumbura ivuga ko ishyigikiye inzira y'amahoro n'ibiganiro bya politike. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifatanya na FARDC mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tariki ya 22 z'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2026, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye uruzinduko i Kinshasa, aho yagiranye ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi ku bibazo by'umutekano, politike n'ubukungu byo mu karere. Raporo zatangajwe icyo gihe zagaragaje ko Ndayishimiye yongeye gushimangira ko u Burundi bushyigikiye ibikorwa bya diplomasi bigamije amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bigaragaza ko Bujumbura idashaka kugaragara gusa nk'igihugu cyinjiye mu ntambara, ahubwo ishaka no kwerekana ko ifite uruhare mu gushaka igisubizo cya politiki. U Burundi rumaze igihe bushyigikira ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gangana na AFC M23, kandi amakuru yatangajwe mu ntangiriro z'uyu mwaka zavugaga ko ingabo nyinshi z'u Burundi zari mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri leta ya Ndayishimiye, ikibazo cya Kivu y'Amajyepfo ntikirebwa nk'ikibazo cya Kinshasa gusa. Uvira na Fizi biri hafi y'umupaka w'u Burundi. Iyo mirwano ikomeje gukwira muri Kivu y'Amajyepfo. Umutekano w'u Burundi nawo ushobora guhungabana. Niyo mpamvu Bujumbura ifite impamvu z'umutekano w'igihugu zo kutifuza ko AFC M23 igera hafi y'umupaka wayo. Ibi kandi bishobora gusobanura impamvu Burundi bwagiye bushimangira ko ingabo zabwo zidashobora kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe hakiri impungenge ku mutekano w'imipaka yabwo. Indege rero za FARDC i Bujumbura zishobora gusobanura iki? Amakuru y'ingendo z'indege za FARDC i Bujumbura afatanyijwe n'uruzinduko rwa General Prime Niyongabo ashobora gutuma hibazwa niba Kinshasa na Bujumbura biri gutegura ibikorwa bishya bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Icyakora nta bimenyetso bihagije bihari muri iki gihe byatuma tuvuga ko igitero runaka cyamaze gutegurwa cyangwa ko gifite igihe ntarengwa, ahubwo icyo aya makuru ashobora kugaragaza nuko uruhande rwa Kinshasa rushobora kuba rukomeje gushaka kongera ubushobozi bw'ingabo zarwo n'abafatanyabikorwa barwo, mu gihe AFC M23 ikomeje kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eric Prince na Blackwater, uyu nguyu n'undi mukinnyi uri mu ishusho nini rero y'intambara. Hari undi mukinnyi udakwiye kwirengagizwa. Uyu nguyu yitwa Eric Prince, umunyamerika washinze Blackwater na sosiyete izwi mu bikorwa by'umutekano n'ibya gisirikare byigenga. Prince ubu akorana n'ibigo byigenga bikora mu bijyanye n'umutekano, kandi uruhare rwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rumaze gutangazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Mu nkuru yihariye yasohowe na Reuters mu kwezi kwa 2 uyu mwaka, hamenyekanye amakuru avuga ko Prince yari yohereje abakozi b'umutekano bigenga n'ibikoresho birimo drone gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurinda Uvira. Raporo
ya Deutsche Welle nayo yagaragaje ko amakipe y'umutekano afitanye isano na Eric Prince yari amaze igihe akorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bikorwa bijyanye no kurinda ibikorwa by'amabuye y'agaciro no gukusanya imisoro, ndetse ko bamwe mu bakozi babe bagiye bagira uruhare mu bikorwa by'umutekano. Ibi biharira intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isura nshya nk'ikiri ikibazo cy'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro gusa, ahubwo irimo kwinjizwamo ibigo by'umutekano byigenga bifite amasano n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Uruhare rwa Eric Prince mu bikorwa by'umutekano bifitanye isano na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ubufasha bw'abakozi be n'ibikoresho birimo drone mu bikorwa byo muri Uvira, Fizi na Minembwe. Ni kimwe mu bintu bikomeje gukurura amatsiko, by'umwihariko amakuru avuga ko uruzinduko rwa General Prime Niyongabo i Kinshasa rwabaye mu gihe Eric Prince nawe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakuru ntarabasha kwemezwa ibyabo bagabo bashobora kuba baraganiriyeho niba koko barahuye, kuko amakuru arambuye kuri urwo ruzinduko akomeje kuba mu ibanga rikomeye. Umutekano rero n'amabuye y'agaciro nacyo ni gikomeje kwibazwaho. Uruhare rwa Eric Prince muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruri mu murongo mugari w'uburyo ikibazo cy'umutekano, ubukungu n'amabuye y'agaciro bigenda bihuzwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amabuye y'agaciro akomeye ku isoko mpuzamahanga, harimo cobalt, copper na titanium. Niyo mpamvu rero ikibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bw'igihugu gifite inyungu zirenze imbibi za Kongo. Imikoranire hagati ya Kinshasa n'abanyamahanga mu bijyanye n'umutekano n'amabuye y'agaciro yatumye hibazwa ikibazo gikomeye. Ese ubufasha bw'abikorera mu mutekano bushobora gufasha Kongo kugarura ubusigire bwayo, cyangwa bushobora gutuma intambara ihinduka isoko ry'ubucuruzi ku bigo byigenga? Ikibazo rero kirushaho kuba ingenzi mu gihe ingabo za leta zitarabasha kugarura uduce twinshi twafashwe na AFC M23. Diplomasi rero ikomeje, ariko igisirikari nacyo kirimo kwitegura. Ikindi gituma rero ibintu birushaho kuba urujijo nuko ibyo byose bibera mu gihe ibikorwa bya diplomasi bikomeje. Ari inzira ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ibiganiro bya Doha bijyanye na Kinshasa na AFC M23, ndetse n'izindi gahunda z'akarere n'imiryango mpuzamahanga. Mu gihe inzira za diplomasi zikomeje, ibikorwa bya gisirikari nabyo biracyakomeje. Ibintu rero bituma impungenge zo kuba intambara ishobora gukomeza gukwira mu karere zitarashira, bigaragaza ikibazo gikomeye. Mu gihe rero abanyapolitike bicara ku meza y'ibiganiro, ingabo zigakomeza kongera ubushobozi ku rugamba, amahirwe yo kubona amahoro arambye ashobora gukomeza kuba make. Ikindi kibazo rero gikomeye imbere ya Bujumbura, kuri Perezida Evariste Ndayishimiye gukomeza gushyigikira Kinshasa bifite impamvu z'umutekano w'igihugu, ariko nanone bifite ikiguzi cya politike n'igisirikare. Niba ingabo z'u Burundi zikomeza koherezwa mu bikorwa bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo, Bujumbura ishobora guhura n'ibibazo bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni igihombo cy'abasirikari n'ibikoresho. Icya kabiri ni igitutu cy'imbere mu gihugu, niba abaturage batangiye kwibaza impamvu abasirikari b'u Burundi bakomeza gupfira mu ntambara ibera hanze y'igihugu. Icya gatatu ni ibyago byo gutuma Burundi burushaho kwinjira mu makimbirane y'akarere, cyane cyane mu gihe umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda ukomeje kuba mubi. Mu mwaka wa 2024 Associated Press yatangaje amakuru avuga ko hari abasirikari b'u Burundi bafunzwe nyuma yo kwanga koherezwa kurwana na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byagaragaje ko uruhare rw'u Burundi muri iyi ntambara rushobora kugira ingaruka ku bibazo by'imbere mu gisirikari. Kinshasa na Bujumbura ese byaba biri kugana he? Iki nacyo ni ikibazo gikomeye kiri imbere ya politike y'u Burundi. Ku ruhande rumwe Bujumbura ivuga ko ishaka amahoro, kandi Perezida Ndayishimiye yagiye agaragara mu bikorwa bya diplomasi bigamije gushakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igisubizo cya politike. Rundi ruhande rw'u Burundi ukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa ba gisirikari ba Kinshasa. Iyi politike rero y'amaboko yombi ishobora gukomeza mu gihe Bujumbura ibona ko intambwe yo muri Kivu y'Amajyepfo ishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu cyayo. Ariko uko imirwano yegera umupaka w'u Burundi, nako igiciro cyo gukomeza kugira uruhare muri iyi ntambara ishobora kwiyongera.
uruzinduko rwa General Prime Niyongabo Kinshasa, ingendo za gisirikare za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bujumbura n'imikoranire ya gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura bishobora kuba ibimenyetso by'uko uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruri kureba uburyo bwo kongera ubushobozi muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ibi ntibikwiye gufatwa nk'ikimenyetso kidashidikanywaho cy'uko igitero gishya cyamaze gutegurwa. Ikindi gikomeye, uruhande rwa Eric Prince mu bikorwa by'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uruhare rwe rumaze kugaragazwa n'amasoko mpuzamahanga kandi rugaragaza uburyo intambara yo muri Kongo igenda ihuza igisirikare, ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibigo by'umutekano byigenga. Niba Kinshasa na Bujumbura bahisemo kongera ubushobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe ibiganiro bya Washington na Doha bikomeje, ikibazo gikomeye kizaba iki? Ese akarere k'ibiyaga bigari hari hafi y'undi mutwe w'intambara ukomeye, cyangwa izi ngendo za gisirikare ni uburyo bwo gukongera imbaraga ku meza y'ibiganiro? Igisubizo rero kizagaragarira cyane cyane mu byo Kinshasa na Bujumbura bizakora ku butaka mu minsi n'ibyumweru biri imbere. Reka dukomereze amakuru kuri iyi nkuru. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aravugwa ko ategerejwe i Dar es Salaam muri Tanzania nyuma y'uruzinduko rwe i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Ubu uru rugendo rero niba rubaye rushobora kugira uburemere bukomeye kuri diplomasi ya Kinshasa ndetse no ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Amakuru rero akomeje gukwirakwizwa avuga ko uru ruzinduko rushobora kuba rushingiye ku ntego ebyiri z'ingenzi: gushaka uburyo bwo kongera kwegera uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange binyuze ku muyobozi wa Tanzania Perezida Samia Suluhu Hassan, ndetse no gushaka ubufatanye bwa Tanzania mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku mutekano w'umujyi wa Kalemi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Icyakora ni ngombwa kugaragaza ko aya makuru atarashyirwa ahagaragara ku buryo bwuzuye n'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ubuyobozi bwa Tanzania, bityo bivugwa ku ntego zihariye z'uru ruzinduko bigomba gufatwa nk'amakuru ataragenzurwa, cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro byariye bivugwa ko byaba bigamije guhuza Tshisekedi na Kabila. Dar es Salaam mu murongo mushya rero wa diplomasi ya Kinshasa. Urugendo rwa Tshisekedi ruvugwa muri iki gihe rubaye mu gihe Kinshasa ikomeje gukoresha cyane inzira za diplomasi mu gushaka ibisubizo ku bibazo bya politiki n'umutekano byugarije igihugu. Nyuma ya Brazzaville aho Perezida Tshisekedi yari mu bikorwa bya diplomasi, amakuru avuga ko ashobora gukomereza rero yerekeza Dar es Salaam, umujyi ukomeye mu bukungu bwa Tanzania, aho ashobora kugirana ibiganiro na Perezida Samia Suluhu Hassan. Tanzania ifite umwanya wihariye muri politiki y'akarere, ni igihugu kigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, kandi gifitanye imibanire ikomeye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane binyuze ku kiyaga cya Tanganyika, ubucuruzi, imipaka ndetse n'umutekano w'akarere. Ni muri uwo murongo rero hagaragara impamvu Dar es Salaam ishobora kuba ingenzi kuri Kinshasa muri iki gihe. Ese Tanzania yaba umuhuza hagati ya Tshisekedi na Kabila? Nacyo ni ikibazo cyo kwibazwa. Imwe mu ngingo rero zikomeye zivugwa muri uruzinduko ni ubushake bwo kongera gufungura umuryango w'ibiganiro hagati ya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila Kabange. Umubano hagati y'aba banyapolitike babiri umaze igihe urangwa n'ubwumvikane buke, cyane cyane ku bibazo bya politike y'igihugu n'uburyo bwo gukemura ibibazo bikomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo rero zava zigaragaza ko FARDC yakomeje kongera ingabo n'ibikoresho mu gace ka Kalemi, mu gihe ubuyobozi bw'ingabo bwari bukomeje ibikorwa byo gushakisha abakekwaho gutoroka igisirikare cyangwa kwinjirirwamo n'abarwanyi. Ibigaragaza ko impungenge z'umutekano mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ibihuha gusa, ahubwo ko Kalemi ari abantu cyangwa se ari ahantu hasigaye hafite agaciro gakomeye mu mibare y'umutekano w'igihugu. Amakuru rero avuga ko Kinshasa ishobora kuba ishaka ubufasha bwa Tanzania mu rwego rwo guhangana n'iterambere ry'umutwe wa M23 ndetse no kurinda Kalemi. Ariko Tanzania nk'uko aya makuru abivuga ishobora kuba idashaka kwinjira muri iyo ntambara ku giti cyayo, ahubwo Dar es Salaam ishobora gushyira imbere ko ubufasha ubwo aribwo bwose bw'ingabo bwabaho binyuze mu butumwa bwemewe n'umuryango w'akarere cyangwa umuryango mpuzamahanga
aho Tanzania yajya mu bikorwa bifite inshingano zisobanutse kandi byemejwe n'inzego bireba. Iyi myitwarire yaba ihuye n'uburyo ibihugu byo mu karere bikunze kugerageza kwirinda kwinjira mu buryo butaziguye mu ntambara ishobora kuvamo amakimbirane hagati y'ibihugu byinshi. Karemi rero irenze ku mujyi wo muri Tanganyika. Karemi ntigomba kurebwa gusa nk'umujyi umwe wo muri Tanganyika, ni igice cy'ingenzi cy'umurongo w'ikiyaga cya Tanganyika, aho umutekano w'ahantu hamwe ushobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi. Iyo umutekano wa Karemi uhungabanye, ingaruka zishobora kugera ku bucuruzi, ingendo zo ku kiyaga, imipaka ndetse imibanire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Niyo mpamvu kuba Kinshasa ishobora gushaka ubufasha bwa Tanzania bifite igisobanuro kirenze ikibazo cy'umutekano w'umujyi umwe. Tanzania rero iri mu mwanya ukomeye ariko utoroshye. Niba uruzinduko rubaye kandi ko izi ngingo zikaba ziri mu biganiro, rwaba bugaragaza impinduka ikomeye mu buryo Kinshasa ikomeje gushaka ibisubizo ku bibazo byayo. Icyambere rero bigaragaza ko diplomasi ikomeje kuba imwe mu ntwaro Tshisekedi ari gukoresha mu gihe ibibazo bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba urusobe. Icya kabiri, bigaragaza ko Tanzania ishobora kurushaho kugira umwanya ukomeye mu bibazo by'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kubera umwanya wayo ku kiyaga cya Tanganyika ndetse n'uruhare rwayo mu muryango wa EAC. Icya gatatu, niba Tshisekedi koko ashaka ko Tanzania imufasha kwegera Joseph Kabila, byaba bigaragaza ko ikibazo cya politike y'imbere mu gihugu nacyo kiri mu by'ingenzi Kinshasa ibona ko bigomba gukemurwa mu gihe kimwe n'ikibazo cy'umutekano. Tanzania rero iri mu mwanya utoroshye. Uruhande rumwe ifite inyungu mu kubona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itekanye, cyane cyane ku mupaka wayo no ku kiyaga cya Tanganyika. Ku rundi ruhande, kwinjira mu ntambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butaziguye bishobora kugira ingaruka zikomeye kuri Tanzania ndetse no ku mibanire yayo n'ibindi bihugu bigize akarere. Niyo mpamvu rero igisubizo cya Dar es Salaam gishobora kuba hagati yo gushyigikira inzira ya politiki no kugira uruhare mu butumwa bw'akarere cyangwa mpuzamahanga ho kohereza ingabo mu buryo bwigenga. Umutekano wa Karemi n'ingaruka ku karere. Uru ruzinduko niba rwemezwa ku mugaragaro kandi rukabera Dar es Salaam, rushobora kuba ikindi kimenyetso cy'uko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarenze imipaka y'igihugu kikaba ikibazo cy'akarere. Muri iki gihe rero Kinshasa ikomeje guhangana n'ibibazo byinshi icyarimwe: intambara yo mu burasirazuba, ibiganiro by'amahoro, umwuka wa politiki w'imbere mu gihugu ndetse n'impungenge z'uko amakimbirane ashobora gukomeza gukwira mu bice bishya. Raporo rero zisesengura intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaje ko ibikorwa by'imirwano mu murongo wa Kivu y'Amajyepfo, Baraka, Karemi byakomeje kugira agaciro gakomeye mu mpinduka z'igisirikare. Ku rundi ruhande, ikibazo cya politike y'imbere mu gihugu nacyo kirakomeye, aho impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi zakomeje gusaba ibiganiro by'igihugu, mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi bwo bwavuze ko ibiganiro ari gahunda bwiyemeje ariko ko bitagomba gutegekwa na ultimatum. Urugendo rwa Felix Tshisekedi ruva i Brazzaville rukerekeza Dar es Salaam, niba rubaye nk'uko amakuru ari kubivuga, rushobora kuba uruzinduko rufite byinshi birenze ibiganiro bisanzwe bya diplomasi. Rwashobora kuba rugamije ibintu bibiri bikomeye: gushaka umuhuza hagati ya Joseph Kabila ndetse no gushaka ubufatanye bwa Tanzania mu guhangana n'ingaruka z'umutekano zikomeje kwiyongera mu murongo wa Karemi. Ariko igisubizo cya Tanzania kizaba ingenzi cyane niba Dar es Salaam yemeye kugira uruhare binyuze mu butumwa bw'akarere cyangwa mpuzamahanga. Ibyo bishobora guhindura imiterere y'ubufatanye mu by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Niba ahubwo ikomeje kwanga uruhare rwa gisirikari rutaziguye, Kinshasa izakomeza gushaka ahandi yabona inkunga yo gukomeza kurinda ibice by'ingenzi byo mu burasirazuba bw'igihugu. Kugeza ubu nta tangazo ryizewe ryari ryagaragaza ryemeza ko ku mugaragaro ko uruzinduko rwa Dar es Salaam n'izi gahunda zombi byemejwe n'impande bireba.
reka dutegereze uko biraza kuba bigenda mu masaha ari imbere cyangwa se mu minsi iri imbere, kuko niba uru ruzinduko ruhari byinshi tuzabigarukaho muri aya makuru. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru. Njye na Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.